Evo, zdaj sta malo v Hamarju. To je ene 2 urci z vlakom severno od Osla. Tam imate neki napisala lic na jezero, ki je vse zredenel. Evo, tle tvor take zanimive vzorce. Sonce. Pa sneg, pa minus 7 stopinj. Evo, kaj sta napisala? Žan in Ana. Kaj ti to snemaš? Kaj pišete? 17216. Slovenija. No, evo.